Pozdrav piromani, dobrodošli u novi video. U današnjem videu nećemo raditi testove pirotehnike, niti otvarati pirotehniku, već ćemo napraviti recenziju mojeg novog brennera. Ovaj ovdje brenner je Joubun, ne znam stvarno kako se točno izgovara, Quad Jet Flame, odnosno Quad Jet Torch. Konkretno model ovog brennera je ZB659. Kineska firma Zongbang bavi se proizvodnjom iznimno kvalitetne, ajmo to tako reći, opreme za pušače. Nisam pušač, ne razumijem se u to, ali to niti nije tema današnjeg videa. Ono što nas zanima su upaljači, odnosno brenneri. Na njihovoj web stranici možete pronaći preko 100 različitih upaljača i brennera koji se uglavnom koriste za one velike kubanke, odnosno cigare, ali koriste se i za još dosta stvari, između ostalog i za paljenje pirotehnike. Ova firma ima nekoliko svojih brendova, a jedan od njih je ovaj Joubun, nebitno. Idemo vidjeti što imamo unutra. Evo ovdje odmah možemo vidjeti uputstva za upotrebu. Ovo je njihov logo, ali to nam je sad nebitno. I evo ga, konkretno ovo je taj brenner. Dolazi ovako lijepo zapakiran u ovu kutiju, ovdje je također neki njihov logo i ovdje se nalazi brenner koji je bio zamotan u ovu foliju koju sam ja skinuo. Ovaj brenner je iznimno visoke kvalitete izrade i ono što mi se posebno sviđa kod njega je njegova boja i ono kako on prijanja u ruku. Ovdje dolje imamo mali ovaj otvor za punjenje i za pojačavanje i smanjivanje samog plamena. Ovo je napravljeno od metala. Dalje imamo ovaj spremnik u kojem se nalazi plin. On je nažalost od plastike, ali od iznimno kvalitetne plastike i ja sam zadovoljan kako ona izgleda. I ovi ovdje gore dijelovi su svi napravljeni od metala. Imamo ovdje tu malu kao rešetku koja je naranđaste boje. To mi se iznimno sviđa kod njega. Stvarno ga nekako čini posebnim. Ono što ga najviše od svega čini posebnim su ova 4 izlaza za plamen. Dakle, ovo je Quad Jet Flame, odnosno Quad Jet Torch. Dakle, ima čak 4 plamenika. Ako bi baš morali izdvojiti jednu manu ovog upaljača, to bi bila njegova potrošnja. Ovaj brenner troši dosta plina i to mu je jedina pod navodnicima mana. Zašto? Zato što je ta potrošnja plina, dakle taj minus, uzrokovan jednim velikim plusom, a to je da ćete i po vjetru bez ikakvih problema moći zapaliti u ovom slučaju svaku petardu. I još jedna stvar kod kojih je ovaj upaljač koristan, a to je prilikom paljenja petardi s ovakvim takozvanim slow burning, dakle sporo gorućim, odnosno time fuse fitiljem, kao što ima ovaj moj Giant Maroon. Ovo su iznimno kvalitetni i skupi fitilji koji se koriste kod profesionalne pirotehnike, a konkretno kod petardi ih možemo naći na delovim ranama, Big Boyu, Number 1 petardi, Little Joe i tako dalje. Dakle, to su fitilji koji na vrhu imaju ovu malu zaštitnu aluminijsku foliju i zato ih je dosta teško upaliti s običnim upaljačem. Takvi fitilji se isključivo pale s brennerima, a idealan brenner za to je ovaj moj sa čak 4 plamenika. Ako imaš profi pirotehniku, moraš imati i profi upaljač, jel tako? Sada kada smo malo pregledali brenner, idemo na njegov test. Naravno ne s Giant Maroonom, već sa limenkom Red Bulla. Idemo vidjeti da li će moći napraviti rupu u ovoj limenci. Dakle, vidimo da je brenner doslovno u nekoliko sekundi napravio veliku rupu u limenci.
Dakle, definitivno preporuka za bilo koji quad jet torch, a pogotovo ovaj model kakvog ja imam. Ovdje imam ovaj klasičan Brenner sa ovim jednim plamenikom. Imam ovaj također novi Brenner sa 3 plamenika. I sada imam i ovaj sa 4. I evo ga, što više reći, vidjeli ste koliko je rupu napravio na ovoj limenci i to vam je dovoljni pokazatelj njegove snage. Morao sam snimiti naknadno ovaj dio koji sada gledate jer sam zaboravio reći gdje sam ga naručio i koliko sam ga platio. Dakle, cijene se ne sjećam točno koliko je bila, ali znam da se kreću oko 200 kuna. Ima ih od 100 i nešto kuna pa sve do čak 350 kuna. Na eBayu postoji i pozlačena verzija istog ovakvog Brennera, pozlačena verzija sa 24 karatnim zlatom koja košta oko 700 kuna, pa ko voli nek izvoli. U nekom od sljedećih videa ćemo sigurno isprobati ovaj Brenner na pirotehnici, a do tada pozdrav!